Al-Imam Ka'bul Ahbar radhiyallahu an pernah nikun dekatnya. Manakala Allah Subhanahu wa taala kena menciptakan makhluk-makhluk dan Allah Taala gepemanyang langit tanpa tiang dan pebentuk bumi di baruh langit, Allah Subhanahu wa taala nane kuasakan sabuh cahaya. Lalu Allah nekun bagi cahaya tersebut, kuni Muhammadan, hai cahaya, jadilah dirimu ini Muhammad. Wate kaluh ka lagak cahaya nyan fasajada wa qala alhamdulillah, sujud kalam tersebut, nur tersebut ba Allah, dan juga dia berkata alhamdulillah. Lalu daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala naflah jin kepada putbuh pembahagian. Menciptakan daripada bahagian yang pertama luh, daripada bahagian yang kedua menciptakan kalam. Kemudian alih menciptakan kalam kesempurna nekun li Allah, uktub ya kalam, wahai kalam, tulis. Muta kejut tek kalam pada ketikanya sehingga pingsan kalam selama 1000 tahun. Kajaga kalam ketanyang ba Allah, qala wa ma aktubu, apa yang harus lun tulis ya Allah? Jawab li Allah, uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fakatabal qalam, maka ditulislah li kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditulislah li kalam kerana perintah Allah, aulada Adam li sulbihi, anak-anak Nabi Adam yang sekandung dengan gapnya, man ata Allah adkhalahul jannah wa man asallah adkhalahun nar. Yang taat ke Allah akan Allah pertamang dalam surga, dan yang maksiat ke Allah akan Allah pertamang dalam neraka. Tulis kalam lagi kan. Ba umat Nabi Nuh pih berdemikian cit ditulis oleh Allah Taala. Umat Nabi Nuh yang taat ke Allah akan Allah pertamang dalam surga, yang maksiat akan Allah pertamang dalam neraka. Getulis kalam mana. Ba umat Ibrahim pih menanci. Ba umat Nabi Musa pih demikian cit. Ba umat Nabi Isa pih demikian cit getulis. Man ata Allah adkhalahul jannah. Toto mantong yang taat ke Allah akan Allah pertamang dalam surga. Wa man asallah adkhalahun nar. Dan dia mereka-mereka yang bermaksiat ke Allah akan Allah pertamang dalam neraka. Ba umat Nabi Muhammad ditulis di kalam. Man ata Allah adkhalahul jannah. Umat-umat Nabi Muhammad yang taat ke Allah akan Allah pertamang dalam surga. Wa man asallah, umat Muhammad yang bermaksiat ke Allah kena tulis li kalam pertamang dalam neraka. Tapi kalam tulis gagu stop li Allah Subhanahu taala. Ya kalam taat adab, wahai kalam bermeadab dengan umat Muhammad adab. Baik tulis nyan, baik tulis ka kalam gamum kalam sehingga kata kejut dalam kalam kedua kali. Hang aku tulis li kalam. Gekul Allah Ta'ala qala lahu, gekul Allah Ta'ala bagi kalam, uktub, tulis di kalam ligata kepada umat Muhammad, ummatan mudnibah wa rabbun ghafur. Umat Muhammad yang bermaksiat ke Allah, tulis kalam bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa mereka. Yang ditulisnya merupakan bentuk kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalau Muhammad lain toto mentang yang maksiat ke Allah nya langsung ke pertamang dalam neraka you tulis bak kalam. Tapi terus bak umat Muhammad wa rabbun ghafur, Allah Maha penyayang lagi Maha mengampuni hamba-hambanya. Kemudian kembali lagi ke dasar lo. Bunuh cahaya geplah geput. Yang gelai Allah Subhanahu wa taala menciptakan arash. Kemudian sisa yang keput. Yang keputnya Allah Subhanahu wa taala neplah ne bagi jid kepada buah pembahagian yang lain. Bab pembahagian yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan akal. Bab pembahagian yang kedua, Allah Ta'ala ciptakan makrifat. Bab pembahagian yang kelai, Allah Ta'ala menciptakan nur arash, cahaya arash. Bunung arashnya cahaya arash. Kemudian yang kelainya Allah menciptakan du'ul absar, sinar mata, dalam artian mata getanya orangnya pakon dih dah kemalon
karena nan puduk nur nan Allah Ta'ala. Wadu'un nahar, cahaya mentari wate ketika huruf pakon penuh huruf karena kanan ciptakan nur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nyan bandum berasal daripada Nur Muhammad. Ya, kemudian bunuh kekal tabuh tu. Kau ingat tabuh? Bunuh tapun tak gede ataupun tak daripada tabuh geplah geput. Leboh boleh dipegah. Nyan ada geputnya tu. Ada geputnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nepuduk di baruh arash hatta khalaqallah azza wa jalla Adam alaihi salam. Sehingga Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Dikebah di arash hingga menciptakan Nabi Adam. Waktu ketika menciptakan Nabi Adam, fa'auda'allah zalikan nura fi dhahrihi. Allah Ta'ala nepuduk simpan nurnya bak ruang Nabi Adam. Wa asjada lahul malaikah. Lalu sujudlah, rukuklah, ta'zimlah para malaikat baginya Nabi Adam. Waktu ketika Allah Ta'ala necok Nabi Adam bertemu dalam surga, fakanatil malaikati yaqifuna khalfa dhahri Adam sufufan yanzuruna ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waktu ketika Nabi Adam kan bertemu dalam surga oleh Allah Ta'ala, ubina segenap para malaikat musaf-saf dong dilikut ruang Nabi Adam, yanzuruna ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua melihat kepada nur Nabi yang baru Nabi Adam. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabbi, lima haula'i malaikah yakhifu khalfa dhahri. Bahkan para malaikat wahai Allah yakhifuna khalfa dhahri sufufan, urangnya mandum gedang dilikut lun musaf-saf. Allah Ta'ala menjawab, ya Adam, yanzuruna ila nuri habibi Muhammadin khatimir rusulil ladzi akhrajahu min dhahrika. Hai Adam, para malaikatnya gedong dilikut kata karena mereka melihat kepada nur kekasihku, itulah Muhammad, penutup segala nabi-nabi, akhrajahu min dhahrika, yang lun petebit singohnya Muhammadnya daripada ruang gada. Faqala Adam, ya Rabbi, menyomenan ya Allah, ne pejut mentang ruang nur cahayanya baik bak ruang lun, ne peduk mentang bak fi muqaddami, bak ikulun, bak adolun, kai tastaqbilanil malaikah, supaya para malaikat dia gedong ikulun. Lalu Allah Ta'ala mencok ruang nur bak ruang Nabi Adam, ne peduk bak do Nabi Adam alaihissalam. Maka fasaratil malaikati taqifu fil balata wajhi Adam. Maka waktu kedikannya para malaikat nedonglah di hadapan wajah Nabi Adam alaihissalam. Lalu nikelam li Nabi Adam ba Allah, ya Rabbi, ij'al hadzan nura fi mawdi'in arahu. Menyomenan ya Allah, ne peduk mentang cahayanya bak sebuah tempat arahu yang dapat aku melihatnya. Lalu Allah Ta'ala ne peduk bak telunjuk Nabi Adam alaihissalam. Di dalam riwayat lain kepegah bak jempol. Ya. Maka waktunya fakana Adam yang luru ila husni dzalikan nur. Nabi Adam gekalonlah kepada kebagusan, keelokan cahaya tersebut. Makin gekalon li Nabi Adam, makin bertambah lagak-lagak, makin gekalon, makin bertambah lagak. Ya, kemudian waktu ketikanya, singkat cerita, Allah Ta'ala akan judu Siti Hawa kepada Nabi Adam masa dalam surga, summan takala minhu ila Hawa. Cahaya tersebut berpindahlah kepada Hawa. Yang wa kana Adam yarahu fi wajhiha kasyamsil mudhi'ah. Lalu Nabi Adam alaihissalam nekalonlah cahaya tersebut karena bak wajah Siti Hawa kasyamsil mudhi'ah, bagaikan matahari yang bersinar. Ya, kemudian waktu ketikanya Nabi Adam dikaruniai seorang anak bernama Bilqis. Maka fafaqada dzalikan nur min wajhiha wa antaqada ila jis. Padamlah, fakidlah, hilanglah nur tersebut daripada wajah Nabi Adam, daripada wajah Siti Hawa, berpindah ke dihba Nabi Jis. Ya, maka ketikanya terilmilan Nabi Adam bahawa cahayanya takkan berpindah kecuali fil mutahharati minan nisa,
daripada urung dinam yang suci dan berpindah kepada urung agam yang mulia. Hingga kedih teruh cahaya tersebut ila an wasala ila sulbi Abdillah bin Abdul Muttalib. Hingga teruh kedih bak sulbi ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Tumma akhrajahu ila dunya, lalu Allah Ta'ala nepelahi Rasulullah ke dalam dunia, faja'alahu sayyidal mursalin. Lalu Allah Ta'ala menciptakanlah sayyidal mursalin wa khatimin nabin, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.